zvuka krenuti na putovanje iz nova. Nadamo se da ćete uživati sa nama i da ćete vas za trenutak osjetiti čari raznolikosti naše planete. Krećemo iz Beograda, iz naše lepe predstavnice. Beograd je više puta u svojoj prošlosti rušen, ali se kao Feniks rađao i podizao iz pepela. Pamtiš li još ove noći? Idemo ka severu, put nas vodi na Mađarsku. Slušamo kompoziciju poznatog mađarskog kompozitora i pijaniste Franca Lista. Ovo je divna zemlja koja se nalazi u središnjoj Evropi. Glavni grad Mađarske, kroz koji upravo prolazimo, je Budimpešta. Nastao je od Budime i Pešte, koju razdvaja samo reka Dunav. Budimpešta se svrstava među najposećenije evropske metropole. Na Margitinom ostrvu između Budime i Pešte nalazi se veliki park sa sportskim stadionom, bazenima i fontanama. Idemo dalje ka Slovačkoj. Tamo nam je prva stanica. U Bratislavi, njenom glavnom gradu, uživat ćemo u zvucima i ritmu slovačkog folklora. Simbol Varšave je sirena sa mačem i štitom u ruci. Upravo slušate poznatu kompoziciju za balet Labudovo jezero od Petra Ilića Čajkovskog, a naša druga stanica je u njegovoj rodnoj zemlji Rusiji. Rusija po prostranstvu najveća zemlja na svetu. Ona se nalazi na istoku Evrope, a preko Sibira zauzima i značajan deo azijskog kontinenta. Moskva. Moskva je glavni grad Rusije. U središtu Moskve je Kremlj. Unutar njegovih zidina su predate crkve, palate i zvonice. Ispred Kremlja je Crveni trg.
Na suprotnoj strani Crvenog trga je crkva Vasilija Blaženog sa svojih 9 veličanstvenih kupolova. Sada ćemo uživati u zvuke i ritam ruske narodne pesme. Naša treća stanica je u Japanu. Japanci svoju zemlju nazivaju Nippon, što znači zemlja izlazećeg sunca. Samuraji su bili plemička vojska feudalnog Japana. Čast je bila centar života koji je bio posvećen odbrani gospodara. Kimono je tradicionalna japanska odjeća. Nosi je i odrasli deci. Tokio. Tokio je glavni grad Japana i najveći grad na svetu. Ima 24 miliona stanovnika. On je jedan od tehnološki najrazvijenijih gradova. I pored tehnologije koja je u Japanu najviše zastupljena u odnosu na ceo svet, Japanci su zadržali svoju tradiciju na koju su veoma ponosni. Želeli smo da prisustvujemo ritualu pripremanja i pijenja čaja. Ceremonija čaja se odvija u posebnom delu kuće koja je okružena vrtom.
atmosferu. Pokreti domaćina su mladi. Tokom ceremonije, koja traje oko 4 sata, domaćin unosi celo svoje biće, kako bi ostvario mir i kod sebe i kod svojih gostiju. Ova tradicija u Japanu je stara otprilike 500 godina. Baš smo se opustili i uživali, međutim, vreme je da idemo dalje. Putovanje nas vodi ka Australiji. Australija je najmanji kontinent na svetu, a ujedno i najmanje naseljeno područje. Aboridžini su prvi stanovnici Australije. Oni su još u davnim vremenima izmislili bumerang koji je u obliku latiničnog slova V. Ovo što čujete je pesma Malci Matjevda, koja je simbol Australije i pevuje sve poznate zvezde kada dođe u Australiju. Canberra je glavni grad Australije, a oko 95% populacije je evropskog porekla. Najveći gradovi u Australiji su Sydney i Melbourne. U Australiji se govori engleski, a mi smo dobili priliku da vam pokažemo šta smo naučili. koala. Obe životinje su torbane. I eto, još nešto smo saznali. Čuvena engleska grupa Gigi
je svoju karijeru započela upravo u Australiji. Živeo u Americi su Indijanaci. To je bio neobičan narod. Dozivali su kišu igrajući plesa po vani. Radovali se kiši jer su znali da će posle kiše pašnjaci biti bogati, a oni će imati dovoljno hrane za život. Tako su oni mirno živjeli u harmoniji sa prirodom, dok nisu sa zapada počeli da dolaze Evropljani. Oni su dolazili u obećanu zemlju u potrazi za ispunjenjem svojih snova. Svi su sanjali o tome da se brzo oboliti. Odjednom, sećanje se prenelo u vreme kada su se nosili revolveri i puške i vreme čuvenog salona gdje su se okupljali kopači zlata i uživali u trenucima odmora. Visoko urbanizovanim regijama sa velikim gradovima. Jedan od njih je New York koji se nalazi na istočnoj obali. New
nalazi sedište Ujedinjenih nacija i finansijski centar Wall Street. Oni daju New Yorku svojevrsno obeležje svetske metropole i centra ekonomske moći. Biće za... Aha. Zdanje vodi u Srednje Amerike. Nadam se će biti za ove... Na tlu Srednje i Južne Amerike nastajalo je i nestajalo više starih indijanskih civilizacija. Na ovim prostorima su boravili Tolteci, Maje i Azteci. Na zapadu Južne Amerike u Peru napredne civilizacije Inke. Zemlje ovih mističnih civilizacija su zauzeli španski osvajači početkom 16. veka. Uticaj španske kulture ostaje prepoznatljiv i danas. Meksiko je vodeća latinoamerička država. Meksiko City je do skoro bio najnaseljeniji grad na svetu i predstavlja centar Srednje Amerike. Možda da snimaš sa ovog ekrana? Pa da, zato što možda ovo... Mariachi je oblik narodne muzike Meksika. Naša prva destinacija u Africi je Egipatska civilizacija je jedna od najstarijih civilizacija na svetu. Egipat je bogat neobičnim građevinama koje i dan danas naučnici istražuju i dive se njihovoj čudesnoj arhitekturi. Iako se nalazi na gostoljubivoj pustinji Sahare, reka Nil je bio i ostao živa kucavica Egipta. Danas je Kairo najveći egipatski grad i jedan od vodećih turističkih centara u Africi. Afrika je kontinent u kojem su zastupljena ogromna pustinska, polupustinska i prašinska područja. A mi nismo propustili safari. Safari je organizovan izlet za turiste gde oni posmatraju i fotografišu divne životinje. Domaćini su nas poveli u avanturu.
Umorni, ali srećni, vraćamo se kući. Pamtiš li još naša jutra i sad ima nešto što nas veže?